omo di appeal ni ba yen so a krata na ewo ho the actual assem na ye di ba court a court di judgment ni ba ye no nipa or no ye deponent nipa ne nsa sha si a o sign ye agina mo ma the Bono Regional House of Chiefs na eye the registrar eye Ama Kunedu Kusi ono enana ogina mo emre na asem no war court ne nsa sha si a o sign ye appeal ya be de yenko kan a ye hwe ya law firm na current regional minister ona na ye o lawyer baby a ofri no ehwa na o mase akofa lawyer ni akoda bi em so wie omo calling to the back na e bia be for 3 years ni ena o makofa wo no ena wono mbom na signing the appeal application no question obi abisa say adentina registrar ewo ho na registrar no ansign owo deputies ni deputies ansign na mobile akofa obi every law firm be say onumbom enye deponent no one signing on behalf of the traditional on behalf of the regional House of Chiefs. The agenda of Nyonumahini, any agenda of Nana Domahini. Abusuya edini yesen. Anyone say so TVGH. Edini yesen. So TVGH. Yeah. Unyan subscribe to no subscribe to see no like it, no comment it. No share my hopeful so nya be day. Ahwe. What dey say? Enne ye ko sampa. Sampa update near the bro. Sampa update near the bro. Because sampa the day nsem be na say because he say gazette to my air be gazette sama jafra wi. Ente sa nsem sa wo ho. Nsem ati bombo ato e wo sampa. Ni nyina ne share ye bra ba ko wo sampa free sampa and din Nicholas Mahama or Facebook na me bra pani ba ko no na odi nsem bia betudwa ono de ono na samaja fra ne koba ne court issue bibia o chechire mu odi nsem betudwa a wo hene tebe emu ahwiram kakra tese saso asefem de menti ase se domahene na domahene ene na sumahene mo pe meni ade mo gie free sampafo because sampa kuro nya wukuro minima de kuro ntia na domahene ene nana sumahene kwa Martin sa atesem allegedly no krampo yesi atesem we yesi wo kra no ahenie kwa nya wo dia ama nkofo wo mpanimfo kra takatakra wo wati ase na mentie se ase motumo niesi sampafo so sampa ahenie no so asa sampa no wo interest bi wo sampa wo interest bi wo sampa ahenie ni mentie ase na do mahene woni nana sumahene menti me biase because even some dua na krampo na asem no ewo ne nsem one omo pre ahenie no krampo no wo mpo kra no ono krampo no emra wo se wo kwa appeal court ruling the buy no ho no edu so mekon wo so resign wa withdraw case in back ne ba ne se na wo na na do ma hene de wo ne suma hene ka bo mu se mo de mo so de court de buy ne se mu 21 days no mo nya ho adwuma no motimi kasa mo de mo nya ho adwuma ne na court buy na se which me won sem bia do ma no kan se court shemra kura ma no which ma bogu no ene no wa sha se awo ye no ne so man no mranim mrani din kofu bi no se be mrani di ahiafo ma edi wo mu ni bie ba ma mo bie no de mrani mo yo ate muni sikadwa na nya sa na o sikadwa na mne ko no muni sikadwa eko mo hwehwe ni ye ni ahwe ni ye a ehu ni ye because issue we nya wo issue asem we se mfa wo ho e ba de say na sabio e se fa ho mpokura mpo no a eye wo na wo da bono regional house chiefs mo da wo ma no ni se bibi mponi na se wo na wo ntire bi ase a ade ntina court wa hyemra wankwa 21 days wankwa ebe pa ho 3 days after 3 days time say na wo mo de letter come mo say de ensem a court kan ye no nyina no
mo pese mo hold on kakra na de mo no mo so mo de kwa appeal no eno enkosi nwiansa na do ma hene de ope de so de wo pen wodoma ayi sampa no eso papa woni na so ma hene eso pa moni abrese mo fight sikedwa pa serious o enima bi wo hono asabia na ntwa yie ntwa yie even ya osamodua ne pokura na wono ndi na sante ne issue call no e ba ye krampo no kura ware draw case no ne ba ne se na wo de na mo abegi case na de agina mo se wo de o toa so enkoko ensan kokko to biu yese wo ban ya yese maban ya ba yete se yese mo aban ya ba aban mo nkoma ba ye nyina ya ban o enye mo nkoma ban ye nyina ya ban ate nyina ya ban abusia na me bra Nicholas Mahama kan sembi na nsem no ka komua kusi se eye nana nsem ekoso ekobaya wo se omo wo hono mu ana omunya letter me bra Nicholas nsem ekoso omo wo hono munya letter omunya no nana samaja flanya letter free court se eye Bono Regional House of Chief mpanifo enye omunyina wo omo eda na do ma ahene ena na suma ahene omo ye mpanifo no letter aba se court nsem omo kan aye no set 21 days no omo gazette no fa no Regional of Chiefs National of Chiefs no omo hold on na afi omo hwehwe ntemebu ansa na emom nti omo de appeal omo sa kwa appeal se nsem no omo kan no omo nte court de ba omo nte ase to omo kwa appeal na de omo hwe letter ni mu no wo senka yenua ba ko ya wono na woye registrar panino o senka wono na sign registrar panino o senka wono sign sa court ade ne ma wo mo but uma no amakonadu register na ma mi amakonadu one sign because wo hu sa ade na omo ye no enye mra kwan so ade na omo didi na naja samaja fra no enye mra right na omo ye omo ye no into one sign ade no ena omo dia fachire ade akoma obi foforo ena ono mo asan wa bra sa amakonadu no na assistant wo ho na be dia kire wo anko mu kura mbetima asan no omo nyina an sign but mo dia fa ho ade akoma pa foforo so on ensign na writing the mremu de yo na me brai esa to aso akọ kiremu kire se sesie no on the 14th of March ya would March ya na sebe court na o serve wo mo no appeal court no mo kono high court appeal court no mo kono o so memra na o mo nsa ankotena asem no so bio na se court sa hwehwem bio na se emra kire se yen gazette na omega gazette no minim de mo hwehwe afri sebe sampafo ho na do ma hene na suma hene because sene sampafo nsamo kanu nyina kire se omunim de mo je afri mo ho omunim de mo je afri mo ho enti munya sampama wo mo na munya mukuro adentia antre wo se kobasa samodua no ko na se mba ekrampo no so ware draw case no na wo a woto baabi wo okuro wo hwe okuro so ade na okuro no woni nko okuro na wo nya wo asema wo mo na afi wo de sabi isi ada asa dia wo mu ye nyina akwa ese tan hu na mo tan sampa ena dia mu ye nyina akwa ese asante hene na wo se sampa kuro ne dia na mo ntia ase ene ne ha mo nso wo tunu botene ye pe wo ye dan wo wi pusama pusa kenten makro ne asante ye pe da se ne di kan no suman kwa hene kan no sa de tie wo so wi pusa kenten mo ne asante ye pe da wo twum ne betene ye pe sampa krobia asante kotokodia nti munyai mbogya munyai ne ntem na bibia atontwa enye din na senia mebra Nicholas si chirechire mu no na kire se won hwemu a adwumadie bi koso wo sampa kurom ho ye cashut yesi cashut afuo ya sesi na ba nkofo boys ne mrande okurom bia ye bi obia nya kakra nya sika firi mu ntino sesi a season ewo mu no cashut to bre enti se sampa
ensensam no bedi asante mamu na ase be yayi memu ne bebu wo munya ento mu create confusion ato wo na enkofo emma sampa adwadifo ne ma sampa metone ma wo no embedi dwa ho ema ne nyina ma begina sabi suma hene ho ene bono ayi odoma na sabi wo create problem wo create confusion eto wo se na sa woti wo na so wo de wo ye ho se sabi wo penti wo so wo ye bro ayi wo ye osra bofo na wo penti wo se eni ma pese bibia anye yie de wo pene wo pese enye yie ne se Ghana sorry enye baako enye kama na later wo sa so create different confusion to ba bia adentina de court kan no wo ye lawyer mu a wonye ntum wo ye judge mpo na do ma hene wada roma wo ye judge pani mu a wonye sa ase no ntum nenka bibia nya boko because nipa na odina de ba ya kurampo no say wa resign wa withdraw case no e ba ne se na wo de wugigina mu ni suma hene na suma hene mu gigina mu na mu de mu se mu be fight for sampa ya mu de a hwehwe ni mu be no sampa kro ya mu de a mama ye nyai sa sebe mu ye nyai sa na nye ye woni ma bi ho no mu a sania ye bra yi kirekire nsem we kan nsem yi abusua etere bi ya ni mebi ho no mu a ya mu ye nsechire ne nka no kre yenim se sebe ebono ya bono ye nyina ye baako ye kambo mu a na ye yie ye nya asante na bono na se na ye nyina ye nkamo nya baako because se otumfu asi hine nkoanti wompe na no ba hene se otumfu asi hine nkoanti wo de ye wompe otumfu obeso ya che otumfu nkoanti wompe na nasamodua ya osamodua se wo ma menhia wone ne maame maame nhia da enye wo mo akure ne ba menhia video be mo ahwe omo menhia no mo cheche mo nsemu ene ogina hokuta papers document akase ogina ho no nye wo mo a ba je o de ani na professor no a otaso mienu arroyo e ba chao na professor no toso mienu eye ni moja ni na no una na no se de ona wo ma me ana se o papa me pese me hu me nana ono ne nana edi abransra me nana edi asima omo ye ni papa ko ya na ma no wo adama se unim se nana kofisu no ma me free mu o ma me na di na dia Efakasoti ese ni moja konkon yo unim se nana kofisu ne nua ba odi abradon ko wuye mimi nua ba odi nyinge nso na di na de nana kofisu na osi wunya di hie no ono di ni nua ba ko nwa ebe ma na enya no kre na unim se kofidan o hasese nana kofisu no ni ofa ase ni maame a odi ya ase na ase ofre mu no menso me nua ba odi serido na di na de e ba chao enya no pre unim za na kofisu no me nua pani a odi aduko aku ono nso ne ba wo ha owu ya mi ofa kwa aku so edu na di na de enya no pre kwa ba so unim aduko aku di ni ma me din sese ya ho na kwa kusie de mo busia panyin so si aduko aku bedi na dia aduko aku be ye mo busia panyin na sese anya no kure david abusia abusia mu de nya abusia panyin so na edi na dia no uni obi ni wa ma odi na ko ya aya abusia panyin no to boss na dia mu bi no na mo sebe ko mana na mo asemo no ko do so asemo a de oni no ya no de oni mu no o se bia o ya no be hu why yo nana ko se na se me be sa se onim se nana kofisu no ni nua pani a odi aduko aku ofri mu no mimi ofa odi ko abusu edu na di na dia e ba cha o ye nyintum enye no kre Adama wa wu kasa ekura abusu adua ya wu kan mu nsem kire udi ewo mu ana me dinim
nanso so ma kyerɛ wo baabi a mehyɛ na ne nti ana me din nim sɛ meyɛ mentwe amanso ati sei meyɛ abusuadua ada enti ne ɔyɛ mabusuadua ama me no me ni akonnwa enti wamfa me din amma mu enti obi na kyerɛ ma wo mea ɛna mekeka ma ɔmo ɔyɛyɛ na una na akosi amanto agya nso akosi amanto agya anya sampa hema na ɛno nso nkyerɛ sɛ na ɔnyɛ de hyɛ wogye ne tum dada na ahemafo kwa na yɛde ɔmo yɛ abusuadua na wo de meme de ne wo mu a yɛte nkonnwa so ɛne wo mu a yɛwo saa ehemfo a no mo te nkonnwa so no ne ahemafo ɛne wo mu ubo jama bidi jama ohini bɛɛ na ɔwu no a wodi ne de ɛyɛ wɔ abusuadua meba kyɛw ɛyɛ me ɔfa asiesie yawe ɔno ɛna adidi ado no so a yɛde ne bɛdi akonnwa ɔno ne nana a ɔfiri ne si ntina mede ne ba hɔ enti na yanda yɛ ɔheba yanda ɛwo ahemafo ɛne ahemfo ɛno nti ɛna yanda ne din baeɛ mede si wanim sɛ paa na wokɔgye yɛ ne ɛwu ka no nyinaa ebia ne hɔ a ɛwu ɛfiri sɛ wontumi ntwerɛ abusuadua abrɛwa ankasa wodi anim una na di nu ma mi na pa na ogodi mesrɛ abusia panyini wankɔgye paa na akɔ so no wankɔgye paa nie na nanu aka to hɔ fie hɔ ne asɔre abɛtɔ ɛno na yɛyɛ ne kɔgye paa yɛ dɛn sabi ne ade de edu no so ade ne si asɔ no ɔyɛ student afei na ɔwɔ university ɔbɛwie law court ɔne high court judge level sɛ sika ne yɛgye a nipa wɔyɛ high court judge ɔno si bi na ɛsɔmo ɛmu tie elu asɛm ade bi ɔka kyerɛ mu ɔso ade paa ebi amenye paa ɛtetete a wati ɔso adama wonim sɛ yɛdi a ɛwɔ wɔ abusuadua mu a mene wo deɛ na ayɛ baako ɛyɛ baako du nso meba kyɛw medi kai meba kyɛw pisa kɔhye ne biom na mentimi nyɛ anoma esi gyae saa lɔya no a woka na tie masɛm no ne ɛyɛ keka gu wɔ asɛm no tie eti na ɔno osu gya wɔn nkyɛn no wae ɔno ogya n'akyi osu obi gya wɔn nkyɛn so ɛka wasɛm a ebi sɛ wɔka aka ware asɛm sɛ wade abakoma henda meba kyɛw wade abakoma henda na ne papa kofi nso ɛ sɛ ɔno nso de abakoma hena wade abakoma hena adan nti na wopɛ sɛ wobɛka nɔkorɛ nɔkorɛ torodo ɛda meka ma wate ne nɛ magyina yɛ wuranim ade nse mentwa nkontompo ɛndeɛ meka se w'anom sɛ nana kofi so no ne nuabaa yaa senase ne ba ɛwɔ ha sese yaa mimi nuabaa seligyo ɛna dii na deɛ ɛsiane sɛ yɛyɛ nnipa baako nti nana kofi so ankasa sɛ wonyɛ gyesiɛ enti nana kofi so no meka se w'anom sɛ asaasɛm a woka no yɛ ntorɔ nana kofi so no ɛnka hwee nkyerɛ wo enti sɛbi nkontompo twa ne saa nneɛma no a ɔmo twa ne nneɛma ɔmo ka no nti kaba ne sɛ nanka samodua sa redɔ kinse waredɔ firi appeal court waredɔ papa anadɔm ahene adawrɔma nneɛma bi hɔ no mu a ne die mu ara kasa wone ne so ma hene ai mote akonnwa so moyɛ mpanimfoɔ mokyɛn bebree but yɛde yɛkyerɛ yɛ adwen
kyerɛ ya adwen yɛbɛsrɛ sɛ mo na mo ka bi ewo mo na mo betima ka sɛ yenye sei so what ase de sabi o nyinaa no sɛ ekoba sei court sisi na sa wo so sei na sɛ wo fe wo sɛ challenge court no wo so kuro ni nye okuro sampa kuro ye okuro enye okuro nana dɔmaa na yɛ okuro dɔmaa de wɔ so 100% sɛ wo betima agika ne wo so yɛ bia but nti gya dɔmaa ayi sampa fo nsɛm a mo nka gya sampa nsɛm a nana dɔmaa hene wo ne nana suma hene sɛsɛsi wasa so reject nana samajafra document sisi aso wo ne nana suma hene sɛ ma reject document ne sɛ mo nsa mfa nko na yesi asɛm wo yesi enye sɛ yepekro ni yiwo yenyina yesi enye sekro ni yepeni yi ka de yepekro ni yi ni sɛ ka bibi sɛ bai waso waye wati afa court wa check wa hu sɛ sɛ ne tie enti eba ne sɛ na wo de tinkyere atwan wo ne na suma hene de mo se mo de mo nte ase da na sabio de mo be ya ne sɛ mo behwɛ na magye akonya no e de ama ya asamodua wa bra ya asamodua so nim sɛ akonya no nya ne dia senka emremu enima bi wonu senka akonya no nya na samajafra de a ntinka ba bia mo na nte akonya beribe nyina achi ko bedi bi mana senka woni bi mo papa te besre busua titiru do mahene na suma hene daroma mumma yemye the right thing mumma yen kan kure mumma yen fa yentu yi yenhwe na yentu yi ne to yi a ye chen se da bia sampa problem eba so te se sampa fo nya problem na sa mo dwadifo no aba mo ho abedi dwa mo enya de esa ti yo ka so upe Ghana yi a me no nya adwene da owo be ka se si e ba sa kwa wo yen vi wo mo ubeka sa wo envy wo mo envy sampa enti no ye besre na nampanimfo na nadoma hene sama suma hene why munya sampa nsem ma wo no mo anka mo nsem ja nsem pa mo se ne court kan mun so na mun gazette sama jafra na ne ho to no na wabrere court we de ko ne aba what ya say abusu yam kyere ho no ho mo ma yenko hwe ye bra Nicholas Mahama ne nsɛm na obiebie so nsɛm a wokeka biebie so kyerɛkyerɛ mu wɔ sampa nsɛm no ho no yɛnkɔ ko tie bi ne ba bɛsa ato so masisi awate sɛne yɛ mo amonim no court edi ne ruling ebaaye ɛne wo ma order na wo ma ye no ɔka kyerɛ Bono Regional House of Chiefs ansa na meba hɔ no judge no ɔbɛhyɛ ase no ɔka sɛ ansa na wodi order bɛma wo mo sɛ yɛmfa na nankrata nkɔ no eso ohwehwe mu sɛ na edimu omiti all the criteria yedi ne din kwa hemfudi mu a ɛyɛ yi ana owie no oboa no ka sɛ ane na amiti all the conditions and wagina so order the Bono Regional House of Chiefs say within 21 days INF aduanu baako omomfa na nankrata enko pie mu wo the National House of Chiefs na yemfa na din enka Ghana ahemfudin ho ade ayeye no yeka gazette a enye eye administrative work yes medanyamiasi mia madamfo Mike Ru Fuseni waba haidie waba nokrefie sene atemdidie ne nuoma na amoye ne ono ho ano enye no bi ne yeye no ha platform no eye memedia ento ba na bedidi atemu a me blocku. But I hope say uba haidie sebi you allow and learn and go on medasipa enti ebusiafo court share the Bono Regional House of Chiefs say yemfa na nankrata no within 21 days sa 21 days ND on 28th February 2025 eye fieda etwemu ye de nkrata na ko magi ntene ye twen se enkrata no bekwa kopie mu wo ho by close of business on the 28th of February ye twen ya na ene anopa enafoa miensa after date no expire na yenya ne nkae free court said the Bono Regional House of Chiefs the appeal against the judgment given by the judge meka Bono na Bono Regional House of Chiefs on bekasa ahemfo ni nyina de bi
ahemfu a omudi animu a omoye saade no eye nana domahene ene nana nwunomahene ene oma sesa omudi aye no suma no saa ahemfu bienu yi ena omosi ne ejeje ne kaaye ema omo order no omo ntiase enti omo ko appeal against the ruling given by the judge. Na me pesa o hye bibi nso. Their appeal was filed on 3rd March, 3 clear days after the expiration of the order date na judge ne di maye no. Enti mo alalai ho. Omo di appeal ne baye nso a krata na ewo ho the actual assembly na ye di ba court a court di judgment ne baye no nipa or no ye deponent nipa ne nsa hyase a o sign ye agina moma the Bono Regional House of Chiefs na eye the registrar eye Ama Kunedu Kusi ono enana ogina mo emre na asem no war court ne nsa hyase a o sign ye appeal ya be de yenko kan a ye hwe ya law firm na current regional minister ona na ye o lawyer baby a ofri no ehwa na o mase akofa lawyer ni akoda bi em so wie o calling to the bar kra na bi abeye for 3 years ni ena o makofa wo no ena wono mbom na signing the appeal application no question obi abisa say adentina registrar ewo ho na registrar no ansign owo deputies ni deputies ansign na mobile akofa obi every law firm bi say onumbom enye deponent no one signing on behalf of the traditional on behalf of the regional House of Chiefs. The agenda of Nyunomahini, any agenda of Nana Domahini, the agenda of Nyunomahini in Yawahin, Sumahin in Yawahin, Yene Suma and a bang, and the Sampa Newman in Koto, na Sundwe Eba Sampa, Nana Nyunomahini and benefit. Ba Nana Nyunomahini, a soja gumwa na Sampa, eye basabasa, na Nyoma basabasa, the next nearest town, eye Nyunome. Enti enyuma na ewo Sampa na nyina be den be relocate akọ Nyunome. Enti eka Nyunomahini aye na Nyunomahini Sumahini nko a kade bia eja eda Sampa send ye be ya ofi se enu ne be ma Suma Nyunome betimi atre na ye kesi asen Sampa ni senti no ama Kunedu a wo ye registrar one signing appeal no ono nso ne high court ye call high court o signing ya wo gina mu ade bia no oba ne deputies e wo ho o man signing na mbom okofa on say last update na me maaye no mo be kaye a me ka kire mo say emra ama Kunedu frɛ say yemfa nkrata ne mra a wo sre nananom so mo mfa mra me ka kire mo say eye Nyunomahini any the regional minister a conference called friend no catcher and say a man in G forms no and the ma ama Kunedu omusan ko obi mu awanji no ono ankasa tena se a wo hunu say ndie oye no enye no ene wo san frɛ ya ye di baaye ene oji ye enti oji wie ye na Nyunomahini ahunu so omaji a ye so omudi ba no ene wo ne Nyunomahini ene Domahini aka omu ho abomu a omakope clerk a owo chambers bi mu say on signing instead of Ama Kunedu ana any of the deputies and omudi bae we believe in law ye nimra enti ye dimra so ye sign nim amamre ene amane enti ye di amane ne amane so enti ye fa amane ne amane so eka Sampa ahensem ema arbitration no ya conclude say administrative purposes are ye din ebeka ho na eno nso ye fa so yi enti sabi so be kokoto a we don't have any problem with it. We will meet them there. They be amemeka appeal court no makono. It will be about 3 judges and a betana so senkamra be ma ho kwan kura mpo na
enke yebema suma hene nyunuma hene aye one of the judge na nka yedi nana doma hene aye second na edi samodua maami Rose Mansa aye the third judge na edi appeal case no edi amawom enke ebe surprise mu say yebe wini 3-0 because the fact before them no entimi ma omun overturning the judgment the high court judge no edi maaye no. And we don't have any problem. But we know very well that it's a tactic or more they just want to delay. Send ye me catch or say suma hene asundweba sampa M1 until opese basabasa yoba na businesses no move ko. Ohwe sampa any doma ye border towns. Enti cashew fo no eto cashews no be free Cote d'Ivoire. Enti se sampa omutime yena asundwe ni sampa the next nearest border town are conditions ni similar to sampa eye doma enti na saa nipa mienu wei aka omo ho abom a omo ye ne omo ye no. But we believe in law. We believe very well that whatever decisions that will be taken in the court we will follow through. But we just want ye pese timemufo amowo sampa ye pese mmebu no amowo sampa muti nuoma biase enya sa obi be ma false hope obema false hope ebeba be duru point bi no obeka se obi mbom na wasesiw enya sa omo pese omo ya sa na ebe duru point bi no no mo hyamachi na makofa kontiba makofa sikan makofa tuo na mudi seye kuro no the more mu seye kuro no the more omu kuro mienu no aya nwuno me eni doma ebe benefit. That is a fact. And no mesremo se mo be transidin na mo ne mu nana no makasa no makasampa abakosem akyeremo a mo be hunu ne eda nwunume eni sampa entemo omo ane ye ne omo bohye eye koti enti nwunumefo yi ba ya kotifo mo omo asase tenaye no and they wanted to push us back because omo hunu say asase no daso yie ekwan omo fa so bia no anye yie. The last ruling about yeni omo was given by Brunifita and Sana Independent and omo ruling in their favor say asase ne nyina ekopim de bebia no ho no eye yen sampa for yasase enti sa nipa we ebe sorry na o hyemo kutupa na o ye nuema bia he is doing it because of of fomenting trouble in the town. Emra yekotu aba a sebi omotu aba say ye yi ne say council of elder and a council of state edima the people, the good people of the Bunu region no. I was thinking say enka ne nuoma bia o ye no ebesesa but enye onwa wadi kan edimonim ejiji sika yanko hunu wei enti oye din a ebe ti say what disappoint mo. But I'm telling you misremo on say last year this was the same period and almost start to omunuoma ye call right Easter no more this unfortunate incident ekosi here the peace loving town emanuoma kosi say eno bi eno masan sha ase biomu ye doma hene ene nwunuma hene enuoma ne bi enti let's take a sober reflection na mondwin ho mesremo. Don't let somebody give you a false hope and because of that mo be sorry na ma say kroni dachi krona sondwie mesremo omo dadamo because enuama na ye call appeal court no adansedie na ewo high court judge na nimo no eno ene ye di ko so ho samodua eba court eka say wono samodua anahani maami Mansa Rose obian ko menhia enko di sampa nkonya sembia wa wo hweme ene wa wo tie mi a wo free sampa a wonye judge wonye lawyer eye nokre
eye no kwese Samodua anani maami omanko menhia ankodi sampa enkonwasem mesremo bebi a yaduru no omo mamu for soap bibiara ne hwa ebesesa sampa enkonwasem yakan wie bebi a yaduru sese ya ne say is purely administrative purposes a yehwe say yedi Nana Samba Jafla din ebeka sampa ahemfudin ho sanete enti appeal no oma file no we don't have any problem with it. We'll meet them in court and we know very well that the law will be used to settle the case once and for all. Nyetosu mienu oma sanya ba high court aba be fali near yakan opotoka samu say stay of execution. Stay of execution ni nyina ne say court ahye say ye bibi na osre court ne say ne wo kan say menye no ma menya into ho kopim say appeal court no edi ne judgment beba but caution me pese obisa ho ne say emere ben na court ne share ne say onye say adwumadie no court ne ma no enafua aduenu baako ansa na obeba be file that state of execution no eye ene ye third no 21 days no na aso anan na enya nso ye ne nyina asembebe asemsebe ne nyina mu no menim se Nana Samba Jafla ene ne lawyers ehwe se ne yemra ne sie no ne ye dia faso me de se omaba omu believe in the court system no omaba court because we believe in the court system. So if somebody come there, we will meet the person there. But the agenda is for them to delay, cause problem, foment trouble in Sampa. But we believe, say, emebuna muwa Sampa, you will not fall to this behavior of Sumahini and Nana Domahini. Mesremo. Bibi biara ne ho so obi ka kire wo se ye beda na ya sorry na enye Nana Samba Jafla din ene eko national register mu na ohene fofura na o twantro enye nokore da because judge was very emphatic or can say ansa na mehye say yemfa ne din kono esese mehwehwe mu say o se fata say ye de ne din ka ahemfudin ho ene ono ankasa boa say ampa die enti na wo kasa ose mehwe adansede ene nuama ababe pie manim Sampa enkonwasem o makan wie o mo kaaye no enkunimdie no mu ene yegi Nana Samba Jafla to mu ayeye no ohene na nipa nso a odi mu a ese odi nsa ehye krata na se no eye Nana Kwadwo Masa wotoso bienu a wo ye adonte hene ema Sampa Traditional Council ono nso na ye kokon ahene na saa nipa nso na nsa hye Nana Samba Jafla krata si na anye bia mpo no Samodua ene nebusua eba arbitration ene omulusu ye ne nkrata no nso nipa eye jase hina wo san ye no onsem fata so obesan ni enti how will on earth do you think say National House of Chiefs be kwa kotenasi na omabu sa judgment not to atwene no matter atwene na omaka say yemfa ne pafoforo din entu enka hemfudin ho a kire say sa ne pa na ye Sampa manhene ensi enti emma obi ndadawo emma onya ma ne nkoduru point bi emma ne nkase obi asesiw oyesa na odi basabasa yo ena eba kuro no mu mesremo ne ekoso wo Sampa no omani nji ho cashew industry na aye vibrant wo ho a ye mabunu no nya sikato no omani nji ho eno omo pese omo senti na omo yesa enye se omo di court a omo nimpa se bibi besesa nothing is going to change mesremo but send Habakkuk chapter 3 verse 2 ekano or say no matter what it will surely come to pass enti Nana Gazette no echinchen say nara ebebam enti omo stay of execution no omo di ko share 14th of March yi ebusumi a yewo mu da etoso du 9 ena ye ne omu nyina be kwa kopie court na ne enti a omu ka say court ema omu nyai ohye na wa hye wo mu no omu nyai nto okopim say appeal court be ka asem no na omu akire
se omokoso ye adwuma na effect ebenya wo muso no machire na lawyer sunsu kire na court no fee se ni omoka no to asomu a obe grant ama wo so fee se ne na lawyer se ika so na to asomu a obe hye omuso omunko na question am pese obisa lawyers amowa run a me pese mo dwen hu nyina ne se days na ye di ma wo mo no end 28th of February, and their appeal was filed on 3rd March, and a stay of execution was filed on 3rd March. Asem sebe, whatever decision nana any lawyers be take biano, ye be mama swati. But ye me pese mo kantre mo ane se, ye chitafo bibiara ni hwa ye be sesa. Sa modua echitafo bibiara ni hwa ye be sesa. Whatever has been said, court no aka sampa nkonya sem ya kan wie. Ne mesra mo ne se, e mamu nkodi obi achi, e ma ne nyam, mamu meye basabasa, e mese ye kuru no. Omunya ya enka sampa eye suma. Omunya ya enka sampa eye doma. Bebi eye kuru ni dano e de yie pa. Enyo papa nso ekomu. Sainti no muka. Se nana doma hene so wodo ya opeya semu a. Emra ye advert wo bebia wodoma no. No oye Bunu Regional House of Chiefs president. Na wedi ache no. Otemi de sapiti ba kokura breyen. Da ben na wako fighti say ye kwan a enye brekum to Sampa. Have they lobbied for it before? Mesremo. There is nothing that is going to change. Mesremo pa. Obi bisa me say adentina me twan tro say lawyer bi e na assign krata no. Mati me catch say me na wo tete me ajare fojo odi no kore na tete me twan tro anka e na sama jafla kora ma me ndi nachi enti we neni kan na di machi or say motion on notice, and I say please take notice that Glenn Nana Eji, our lawyer of Otu Esel Twa Yebua and Associate a ye frewum asampache mes enti ha na regional minister wona na o represent wo a ye se wakwakwa regional minister Sunyani council for and on behalf of the first respondent no on any Bunu Regional House of Chiefs no into kanya na uko or say move this honorable court praying for the order for stay of execution and or the suspension of the court order dated 7th February 2025 in the instant matter pending the final determination of the appeal as per the grounds set forth in the accompanying affidavit. And the court to be moved on Friday 14th of March and was signing here. Enti uko na uhwe ne nneema wodi keka ho so affidavit in support amba kona do na nke so sign we ana ne some of ne way no ne deputies no ba do hwe a asempafo na no mu yi nipa ne bi say on sign no represent omo because me catch say eye nwunu mahene efreye ama kona do no mu hunu say de bi me di omo chia bebi omo di ye kɔ no eye kwan a say obi a oye na dwuma a obumra edisu ento hwe a o say I Kobena Mponsa, a law clerk of Asempa Chambers Sunyani in the Bunu region of the Republic of Ghana make oath and say as follows that I am the deponent herein into no ena ejina ho question am bisa ho say Asempa papa no mudi no munim sepa say no kura bi woni omu ye no mu na enye confusion no mo pese omu di ba ho a why the registrar
is not signing it? Why any of the deputies aren't signing? Why any of them aren't signing? And now I himfuni be aren't signing. Nembum chambers be clerk and Omakofani say on signing. The reason is very simple. They are in to foment trouble in Sampa. Easter na Good Friday na saa asem ne si ye no enua bi na eba Good Friday ni ba biom enti omo san be hyase akwakodi omo bone no ti mesre mo appeal no ye ne omo be hia wo court sa modua ene di kan fa appeal ye ready omo di form ever ya no wasan be withdraw ena we nso enti delay tactics on say sa modua kan say wo kwa appeal ya ready ya omo be ya gram na waba ma withdraw we no nso asaba your register wo one sign deputies wo man sign ahemfo wo bi an sign wa law firm bi wa kofa clerk bi so mbeye because sumahine agenda domahine agenda and they want to foment trouble in Sampa omo nimpa say Sampa nkonyasem amamre ne amane kwan so yakan wie ka kum ya gene kwaku anum abusuya samote bi samote on sama hwe go no just say utie nsem no ekoba stie ekoba na say asa agenda bi wo homa na naso mahene ne na nadom ahene ya mo e work underground adai adai munya suma Sampa sem mo no munya wo mo nyomo dwuman munya wo mo na mo de right na monye say appeal court ya wasa so de wo mo kwa appeal court menti ase how come court ma 21 days is a woni mrenti wan fia pound 4 days 3 days na be respond e wo mo saba also the kwa appeal so the kwa high court is a day oh adom ahene o man ye me nyina se ne wa kan he no Ghana first si ye me nyina ye nyai sa ne ma no why ko mo ye mpanimfu mo ti akonya so mo ye nyai why wadaroma ye ma ye nyina ese so ese ma Ghana ense ma santema ense ma Sampa o sanete ye ma Ghana ese ma Ghana bebo di aka asem nana dom ahene ne hyase o yesi ya nana dom ahene ne yesi o nana dom ahene ne yesi o duma ahene oni suma ahene na afi sabi edimpa opeto ho na ase no ati ase mesere mo madaroma Sampa nana dom ahene nana suma ahene ade bia ntwa yie bia o se mo hene right ne monye mamumfa obi hu etan hye mutirim mamumfa sabi asante hu tan hye mutirim because kasa bi woto bia metie mu nkasa yemu a ni ma ne bi wono mu a sabi akoye se ase tan bi ewo mutirim kakra ehyem sabi o mato sabi akoye se ase ya wodie bi wo ho wa asante mo ne asante ntam no but eni kwa senka basa ti mesre me de adesre dem de to mpanimfu ani me nanano manim na yemfa yie ntu yie na Sampa ensori nyina ne naso na kuru nye kra behwe na ye ma ye nyina nye Sampa fo nko a abusua emra yenua chechire nsem no wode ko na fa na kasem kakra ai wode ko na fa na kasem wode ko Sampa kasem se obeso o chire mu Sampa kasem na yenua no mu Sampa fo ne bi ya o mon titwi no bi so ye den etiase tientie afoso de kakra yento aso mfiri hono enti medamase me pesa me kwa me kuru mu kasa mu kakra ole na wotue na ye share jane na idal nyunume bawe samba na bapi na fando no ba uwur na nyunume lalaje ke kiti aya ye na nge kiti nyunume ngunyu konyir mu yona funga wi samba bishop awe pa mass pi be wor me yerke na to wor jase communion ye jina rakai nga nyunume na cha kurkuri nga na wi tati basa pasangana so mo ipelo ni sangana asangana shekina awulele na yatana tur awulele na yatana pinke ke pe wo mesa nyunume na ye kaji mepie ble nyepo yakuru ngame we pa bar yasin nyunume na ka lodi mo yir sangana mundawa ke usu ashokipa me na yir ma ngunyo le per wel amina pena mitra na yepe pana na peki ara ke temti
me organize to pawa apeji ma kenye keti ara kaba wanga kesi sangba kalake no na judge we na you now mo sangba ngunyo kala peki yo moko bonga peki yo atole jafla ubusia na nkunim like ke na ke yer ape tole jafla sho mo likino judge we na duru ma you now mo tole jafla ara kaba pi akifuna ngunyo funa mepi ke kiti awe bunu House of Chiefs e pesa na meni typically ngunyo le meno ke kiti na nguja now pesa na lotele meni National House of Chiefs a national sana ja kalake no apelo na pe na pesa mbakalali au dana jafla busia ke nkunim li ke kiti na sama jafla pe usim jona a national na wa muki kalanga lo ke ye jana pesa na lotele seleni tipe wie meli ngunyole jon menu betole jafla meti debi fene peye pin tikese na nyira kao ti wakoyi na mbo wa wasisir ye yiri ye gbi ke wo yiri mo ti akekla ke na wa gbi ke so mo fon le perse nyun mena be setinwa worna doma okorshin pi border town mlepe so mo ele npe alon me yiri Côte d'Ivoire na wa gbi woti ake na wake ke lele pergbe musen domana ke adomana nyun mene pesa wo chana chichi ni ke kiti apeta lele plekru na pefene nga peja tamepinga na pike kompi ke peko lo wa sisiri ke kiti a wa ki no lo yesegbi jane wa edal jane yese tape kuro ye wie now nga wona ina kala ni court mo judge kalali amu ki no lo ma e court lorungba wese na kala kini initial awe pi register we ki sign nga keshe appeal ka awe ki sign ki kala ka yompa na uji na parama nga we ma ki sign ka deputy si upa na wa u abedi achire wa person mo pe ki sign apeji nse lawyer wa lawe no musalurcha 2 year pe dunu me ki sign na ngunyole per na jana nga pepi ki piara don lawo kape ngunywe wa mapie bold be ki sign na sana kini na mimeni because ni jina me nkunimli ke pe ko ina minasa na kini ma nkunimli gekiti apesa ake jele ke kodi because peritisi jina nga pe kodi ke esesin lewe ka bano ba na pe ke pie make na pe ko nko ke pe lo asisiri ke pe lie ple kro be ye basabasa piti akena ke ye basabasa pie ye to jawa Easter no last year kalanga kisanyo nasi alelemle olele na kutim Easter ke kake pa na acho apelu start na kita na ye dal yese tape kuro tipeti ake klawo pa jani na ye dal pe nyenya pe pike kor mi na janga na ni pa kana kala kisa appeal court ke judge si tara petini kina na janga na nipa kama yu na peti sumai ngunu nyunme ngunyu tin kana ke pe domai ngunyu yakina ke pe mansa rules ba pie Faruk elu ke pe uya ke pe pie judge stare appeal court ke pe tin kala kina dance ye judge we ye awe yer kina kala ke buake na pe ye dance ye te lele tarem le meni woriye pe kala ke sisanda peja kisisa sa modua na yo now bo wie pelu ubusia wa ba sinanse manhia apese samba kalali yenge wele yenge ma na nwu judge awu yo na wu nanse wa pe nan samba kalali apepam video temu ye na pelu pan yer mu yo na samba kalani ni pa yekili munanga bedenge na lenga ni yekili sa ba sa melikina amuke video ke weli kwa nwu judge amutinwa alore yermu ye moni nansewa pelosi nansewa amuwie na pelonya asele ukaku a yermu ye na nwu judge minbo judgment ke ngase jande na idal jande yeti o yakure be takpara akuru ke janya na parake gbaka ma chatike tauna ke ka wie mamukure but onana jar fo jowe kala ka yonpa mo kakarlie ke makiti para sipi para na ma kakarli ne
ke nyina ngilanga ke bel tum jaji para ke sholle kinu para nga ke wanga nawo sangba ngunyo kala napa usawo ye no lo wasana kini manshia otumfo na kilinko mansan rules na lusana petition fongoni otumfo na kili akanyina na wurna adama watare ebusia wopie nyemi awo ye koreli awopie lebili akayerkina awa pantoleja flat ajona ki parake ki akoto sakishon de kinu ki parake ngaki kurba kakarlie kesna matikala kesna sesa kakarlie kene ke meti mumu kura me ko je parake shon de kinu bangana idale nganao yesu tuta nyunu me ngunyu kuru buti akekla na usa court kala ake wa ba court mekiyo kanti ya belema gbelewa ma kwa buma yeto ta para kuru nyeme ya ukurna mo kisi perpertimna abusia fo medamasi na nyame ya dum ya rano watwi mo anamotu obi a betu bia no ye de ani die ene obuwo beba be hia mo na ne ewo bia no ya ka kire mo abusia unya subscribe channel no subscribe channel no like no comment no share ma foforo so nya bia de ahwe edin ni wane so tvgh so tvgh ya ntino comment share like na share ma foforo na omuso nya bia de ahwe bye se na be anytime bia de video tuma wonya bia de ahwe se me kan doma bi na ho no click so se na video to be nya notification no na ohun se de video ade atoma mo ti abusia ye de umbesia da sene ebeto aso mamo bosomfo kwaku Alaska ni ciao. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.